tanggal 27 bulan 3 tahun 2023, masuki Ramadan keempat, di bulan suci Ramadan hari kelima, kok keempat, hari kelima. Ini insya Allah mau OTW sholat subuh berjamaah di Musola An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga puasanya diberi rahmat, diberi kekuatan, ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, diperkuat iman dan takwa kita, dimudahkan segala urusan kita. Jangan lupa sholat subuh berjamaah dan sholat fardu lainnya berjamaah ya, sebisa mungkin. Nih adzan Musola An-Nur, monggo Mbah. Nah kan, sudah musolanya besar bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma shalli ala Muhammadin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allah diwariskan ya Allah bina ringan rezeki kang cukup rezeki kang halal manfaat barokah ya Allah tukang ibadah buat masa menjelang ya Allah ya Rahman ya Rahim menjang bari ridho ya Allah ditulungan menjang ya Allah kaulasan menjang ya Allah dan bitetah menjang ya Allah bina ringan selamat dunia akhirat ya Allah sukses dunia akhirat ya Allah Amin. mulia dunia akhirat ya Allah Amin. Allahumma anta maksudi wa ridho kamatlubi akhiri mahabbata wa ma'rifatan Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratil Fatihah. Bidafil balak dunia wal ukhra al-Fatihah. Ya Allah. Silakan.
Ya Latif. Robi ini. Jendro pundi, Bu? Lagi ya, mboten ketinggal. Alhamdulillah, terus berjamaah. Ini sandur sih. Puasa hari kelima. Sekarang dia punggur. Alhamdulillah, ya review full salat subuh di Ramadan hari kelima. Ini Senin tanggal 27 dan 3 tahun 2023. Semoga amal ibadah kita diterima Allah, dilipat gandakan, diampuni dosa kita, dimudahkan urusan kita dengan berat menjauh. Dulur ya di seluruh channel Dani Kayu ritual dan tradisional. Mohon dukungannya, mohon doanya, mohon supportnya. Oke, aturun mungkin ngapunten, mohon maaf bila banyak salah kata atau kekurangan dan pengucapan dalam beberapa video. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina